Ladies and gentlemen, welcome to Balkan Fight. Wow. Sljedeći meč. Ovaj takmičar predstavlja Češku Republiku, gde je uzor i trener mnogim obaračima. Ima mnogobrojne medalje, kako i u Češkoj, tako i u svetu obaranja. Desetostruki šampion Češke Republike, evropski šampion i treći plasiran na svetskom prvenstvu u obaranju ruku. Visok 181 cm i težak 83 kg. Dame i gospodo, Šimon Polak! Šimon Polak, 23 godina, visok metar. Jako uspešan mladić iz Češke Republike. Uzor je puno takmičara. Tehnika je top roll, dolazi za predstavnika Frištak. Čuli smo zaista da trenira mnogo velikih šampiona i da je uzor mnogima. Sljedećeg takmičara smo gledali već više puta na ovoj bini danas, pa ćemo ga vidjeti možda i poslednji put za danas. Ako ne, dobije još jedan meč. Dame i gospodo, Nikola Kotarlić! Nikola Kotarlić dolazi iz Kaća, 105 kg, visok metar, 84, klub Jugović. Gledali smo Šimon Polak, Jovana Živkova, dosta snage. poznat je po svojoj levoj ruci, A evo vidimo na kojoj je osvojio treće mjesto na svetskom prvenstvu. Leva ruka mu je dominantna. Jedan puta, da vidimo da li se oporavio za nastavak, faktički za ovaj drugi meč koji ima u kratkom vremenskom periodu. I to drugi super meč. Kotarlić ima 7 zlatnih medalja u disciplini leva ruka. Biće slipak 1-0 za Šimona Polaka, jako eksplozivno. Odličan početak Šimona Polaka, 1-0. Šimon Polak, puno podrške strane svoga tima, jako brz, eksplosivan top roller. Da li će mu uspeti to i u drugoj rundi? Nikola jako fokusiran i bit će strep meča. Strep meč, ali Polak pokazuje da je u perfektnoj fizičkoj spremi. Tajming je odličan, fizička snaga na nivou. Vidimo kako prvi kreće protiv našeg Nikole Kotarlića. Strep meč. Namješta sada ramena, naravno i Šaker, borac sa sudija i čekamo znak. Polaka. Šimon Polak 2-0. Šimon Polak 2-0. Top roll tehnika, omiljena tehnika Šimona Polaka. Vrlo efikasno. Šimon Polak 2-0.
Šimon, neverovatan stil, top rola. Slično Franku Lamparelliju i bit će ovo kraje meča 3-0 za Šimona Polaka, neverovatan. Eksplozivno. Danas Protiv našeg Nikole Kotlarića. Kotlarić, moram da kažem, imao je veoma teške mečeve. to će biti to za danas. Šimon Polak, naš pobednik. Onda je prihvatio meč, ima 2 meča, 2 super meča u kratkom vremenskom intervalu. Šimon Polak preozbiljno takmičar, kao što smo videli, i dosta lagano dolazi do pobede, ali moram da kažem, radi se zaista fantastično takmičaru. I sve čestitke Šimonu, a čestitke Dame i gospodo, naš pobednik, 2 meča, jedan je Šimon pobjedio, a drugi Polak. je izgubio od zaista odličnog Polaka. Šimon, you're, for a reason, one of the best in the world in your category on the left arm. Vi ste sa razlogom jedan od najboljih u vašoj kategoriji na levoj ruci. Šta imate da kažete? Děkuju oponentům za super zápas, užil jsem si to, byla krásná atmosféra a děkuji, že jste tady mohl být. Sa mojim češkim bih rekao da je nevjerovatna atmosfera bila. Zahvaljujem se svom protivniku. Šimon I čeka inače sledeći. brat Esme